I pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video, nadam se da vam se prošli svidio. U današnjem videu ću vam pokazati kako moje zlatne ribice jedu tabletice. Ovo su one tablete što sam vam rekao, što sam kupio. Danas ćemo malo gledat kako one jedu tu tabletu. Evo, koridora su se došli do tabletice. Danas ćemo malo to gledat, evo još jedan ću bacit. Danas ćemo malo to gledat i uživat u akvaristici. Dobro je, Micka šuti. Nadam se da se akvarij sviđa. Evo je moja matička, da vam se pokaže malo. Vidi, Micka. Šti. Da. Ako se pitate zašto je tamo zadnji kamen zavezan krastavac, to je za ancistruse i za malo i zlatnega čopka, ali to je najviše za ancistruse. Evo vidite kako zlatne jedu tabletice. Evo tu je beta. Micka. Tu budi. Eto ekipa, to je to od današnjeg videa. Ako se video svidio, obavezno like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!